Conference, MiZORAM Pradesh Congress Committee Nuaya Vigillance Selin kan han ko lea kan journalist kan media mi te kan somna ngai poi mo a thanem takin lo kalawangin in chungah ma sign lom thu kan soya ne press conference ko thul kan ti na chana chu hei nimin chanchin bu akhan kan hu thewin karinga hei hi MiZORAM sarkarin airport Lengpui airport chungchanga zirchianga rotna siam tura arwat working committee in an han zirchianga chuan chief minister Hnea July ni somthum pakhat khan report an the lut to ni ti helai hian na chuanga nimina khan he working committee hian chief minister muwa briefing nei antum ni in helai chanchin bua hian ron langa tin keinin press conference ko ngai nia kan riat na chan berzo ka chu helaya Indian Air Force a bak base na a omlo an hanti hi keini chuan Indian Air Force a hian base tu ra omlova adang base tu ra omani ti hi kan hu dan ani ei kan riat theweng in Lengpui airport khu Congress sarkar malak na din ania khumi airport din tur malak ani lai khan soisel na te po omani mi ho sa ho nuam taka anzin veiva na tur mai mayatan sarkarin sum tam tak sen atul lo ti zonga soite po omani tin ahlo tling tak tak lawang ti te po kha omani nie state sarkar malak nain state sarkar sum nei be tham tak le central sarkar pui na in cheng vai bel cheza or senga khu airport khu din ania hun local zela kan riat theu angin Lengpui airport mangtang kai tu khu mi hausa te chau ani lauti a hrechiang tu chu MiZORAM mipui te kan ne MiZORAM mipui man mo thila zin chuak tur te le trul nang thila zin chuak tu reng reng ina kan man tangkai em mi hausa le mi hausa lo te po ina kan man tangkai em ani ti chiang takin kan hu theya tin thil lang chiang em a chu tun ma a tho na a zin veiva hi a hau takawangin mi hausa te chawina an tlin tura kan lo ngai deuh thin ani amai ro chu khowela changkang zela chuan civil aviation a te masona kal zela competition alo sanga sarkar mai ni lavin private sector atang tein thona commercial engani flight te anron operator chumi atang chuan hei thona chuan man te po na sa takin atla niamani tuna chuan Kolkata kal turtan chuan thona kal hi hun adu tlem mai baka atlom zo berem oti turani toni chuwangin hun local zel tura po tho na a zin veiva te bung ro phur vel te po hi nakina chuan kan ti dan phung ani hun ala om don ani chu mi atan chuan hun rei ani don lo chuwangin tuna Lengpui airport kan nei te po khu kan ti changtlun ve ngai ni Lengpui airport hi Indiaram airport
za le som thum chuang za somli bor vela state sarkarina enkol omchun commercial airport a chuan an hial omin alanga private airport te hetianga commercial flight operate na man lem lo ero chu om ve triwani chuan airport authority of India hi an Monday ta po India rama airport infrastructure air infrastructure khomwala le van lama po a ti chang tlung tura mandate nei mo phurna nei ani a tin India rama hian airport siam chungchang le enkol chungchang a po a thiamna expertise nei thaber ti theni amai ro chu MiZORAM a chuan airport authority of India Hnea pelovin state sarkarin kan operator chuan sum nuai zatel lawin kumtin nuai zatel lawin kan enkol ve derani tin Lengpui airport khu kan riat theu angin ramzau tak nei ni lawani Lengpui airport ram khu akhar zanga somsari vel chawani chuan akhar zanga somsari a po chuan a vairam anga ramzol thaman thei vek po ani lo akhar zanga somsaria ram tam takakhu ram chengchia oi train han man tangkai ngai na po omang lo ani airport ram khu inzuk lo toimo chu wangin MiZORAM le MiZORAM Mpcc na hun lo omzel tura airport lian infrastructure tha le changklung kan mamo bun na tura tan hian kan ram nei kho a bei tham lutuk mange ti tura ne tuna hian chu wangin mat khir thui tak neya ruam manna kan siamangaya chuan tun kan din huna chuan ni chena ka seng khan state sarkar ina en kolonia wangin state sarkar sum le paya yang narlo retheite kan ni awangin airport infrastructure khu kan ti changklung hlei thei lawani tuna khuan man mo taka kang thel che ta che a mason na na tho ngai lian pui pathuma oma chu kan soi zokanga kan runway ko pavement classification number ante hemi a runway chakzong mo lot alak thei tur za chut na a an classification a chuan pavement classification number samthum paruk tura design ani a kumli kalta vela khan kumli kumnga kalta vel khan khol manga enani khan apisian khu somthum pali anti ni in ka hria maro chu somthum pali mo somthum paruk ti vel po ni ta sela khu achak tok lawani Airbus 323 kan ti ang tuna helai ron tum mo engani Boeing 737-800 kan ti ang class trum na turatan khuan achak tok lawani khutiang ang Airbus 320 vel tho na turatan hi chuanin PCN hi 40 to 50 in car engemolai vel angaya tin Airbus 321 class of aircraft atan page 152 above PCN number hi somnga pani aya sanangai ne mase ke ni chu kan airport runway ko PCN number ko samthum paru ke machawani ta ne chu mangin kan fiat tlan ni tura ka ngai chu kum sam ni sompak riat sompak wa chau khan
กาฟ้าเตหีอัเทรนอเมดบาตาบังกาลูร์เลเดลียเตเลคาซิโรมันเนอันรอนหอกลนี้ขวาฮิอัน direct flight มังลาวะเฮตยังะกัลอาอมลาวะฟางะกัลกัตตาอันละพอตะกัลกัตตาจังะไอโซลันละทรีนั่นเองจวนชุติลายาอเมดบาตเลกัลกัตตาเซกตอร์เตบังกาลูร์เลกัลกัตตาเซกตอร์เตเดลีเลกัลกัตตาอินคาร์จวนมันขะสังรุกสังสริเวลเลกันนิทินไลขานกัลกัตตาจังะไอโซลขะสิงขัดสังทุ่มเลสิงขัดสังสริอินคาร์วิกินกันลาเนอาจารย์จุเฮลาอินคาร์จุดาร์คาร์ขัดflying time hi dar kar khatpon ni lawa chuti rualin delhi le kolkata in kar te ahmedabad te le bangalore te chu dar kar ni chuang ani chuti chung a aizol sector atana khung atlazok let ni let thum don mai achuan man kan petrina kha thil fello omni in kan ria a chuwangin helaya puzo lalming liana wing commander lalming lianaกัน OSD อันนี้ลายคานเล้งปุยโถนัดคุมี passenger ทอกเวลชินเสียนะ flight manifest ฮีเอ็งโมซัดรอนละเตอากติยาอารอนเก่งกันปะนี้in civil aviation secretary กันจุกโมเนปราดิปสิงห์คาโรลาอันนี้ลายอันนี้จวนกันหันสวยคานอาว่าฟิลล์เวมุเลยทิลฟิลล์ว่าอมนี่จุมุเลยที่อาจารย์จูเอรินเดียchairman managing directorนี่อาจจะตั้ง civil aviation secretaryรัวตันนี่จวน joint secretaryก็มาละจวนเอรินเดียED commercialค่ะก็ตีร์งาละจวนIndigo Airlinesอัน commercial how toเตอเบียกตีร์งาลบกะจวนอันรอนกลาจวนคุเมเอรินเดียEDข้าจวนกัลวัดไม่คุไลนายบายอมันอีบกะจวนกันหันสวยขานไอโซละจวนฟูลโลตินกันกัลงำโลวะไฟล์ตัดไงนี่จวนมันต้องเร็วเทโลลอมอันที่นี่จวนเกี่ยขานอัน flight manifest กันพอระงอยรู้ passenger ช่วยจะสมงาเตจะสมรุกเตอันช่วงเร่งไอโซล sector local คีfull passenger ช่วยลาลง passenger กันละเองนี่ full โลตินกันกัลงำโลวินติชูอดีคลีนเอ็มกัตยามาเสอันนี้นั่นสวยชู passenger ฟูลกันลักชวน cargo กันลังงำโลกทุ่งลงจูวังจูเนี่ยมันน่ะตัวบิ๊กนะอันรอนเตียจูตีโปนี่เสละอัตตัวอุจวักบิ๊กดานะคะอดิกลงทิลเฟลละว่าอมนี่ตีนกันจังจวน civil aviation secretary ผู้นี่คาโรลาโปขันอินเอ็นนนงไงติดตาเดวมุกข้าวังขันอันหันเอ็นนนะนี่ทุ่มนัวขันเจ้งสิงขัดนวยอาคารนัดละทเวตาเนี่ยไอโซลเซกเตอร์อาคารจวนโอยนัดละเนี่ยมาตูน่าฮิจวนอินอิมฟัลเลกัลกัตตาโมกาวฮัติกัลกัตตาอาการตาลากัลกัตตาติเตเลไอโซลทุกัลกัตตาติเตโปฮีไอนังเดวทวกตัวสังทุมอัตรังสังลีอินคาร์เวลาฮิอันเลมาอัดวันเซวลักไปชนมูเวทไฮโตเนสุดยังจูอันนี้อวังอินกันแอร์พอร์ตรันเวย์อัปเกรดนี่ละว่าคุติยังอมเร่งโค passenger safety ตานัทฮัลโหล aircraft safety ตานัทฮัลโหลอันที่นี่ตินอาจวนมันที่พวกกันเราเป็นตัวบิ๊กทรีนะตินบุงรบพูร์เวลนั้นตัวระกันมันจังไก่เทคตัวรังโปเฮียนกันมันจังไก่เทลวันนี้เตะอลังเร่งจูวังอินรันเวย์โคAirbus 320 to 321 A321 class of aircraft อันจุ่มเวทีนัตัวตานะกันอัปเกรดวัตถุจูอังไงไม่รอจุช่วงตัวชวนเองนี่ทิลตีตัวตั้มตะเขาออกมารันไว้ไม่บักอัตเท็กซี่ไว้เต
tin apron a parking bay ti te po ti len le ti chakangaya khang zong zong atan khan vai bel che za som ngo bor ve le ma ai tlem lo hi chu angai ngei ome ti hi mithiam te na rough estimate an han soyani a khang ka state sarkar tan chuan ti ngai na om lo tin air traffic control tower ko kan ATC tower ko hlui arop to a niam lutuk bokane ani nataka chuan dana chuan ATC atang khwan runway he ta atop atanga atop le lam thleng hi lia tu mi alawa mu thei vector mi ta mu thei vector ani amai ro chu fur le enge molai khulai nim an kat that lo lai khu chuanin alang tlang thei lo ani chu thuru an soi zen ngam lo ani chu tiang khopa ATC building a khu alo tok lova tin a hluya a equipment a chunga khol le equipment te po ko a hlui lutuk do a upgrade angai ngoi ani tin tun lai a chuan ATC tawaran siam thareng reng a chu integrated air traffic control tawaran isela a nuaya hemi firefighting atana engani fire tender kanti kang thel motor te an pa ka chuan achung lama air traffic control equipment le khatiang ti nan khan an mang traina chu tiang te chu kan ti ve angai ngoi to ane achan chu passenger ta na himlo chung te chu ani a tin khung te po sum vaibel chetam dak sen ngai vaibel che somnga tanga za inkar sen ngai to til te alo ni boka tin instrument landing system te kho a hluyani kan han ti ve bek state sarkar sum te ani awang le central sarkar tangpui na lo angang te man ani wangin kan mamo ang airport ina amamo ang system aku kan la nei zo lawani kan threwa night landing facilities te chu a soipo kan na soingam meu lawani night landing facilities si enge apoi mo na te po kan lo ti he ho mai theya thlen khat chuan apoi mo na chu tu na hei MiZORAM agan ron chawa Delhi ni khat lek meeting nei tura kan kaldon poi nithum kan hlo zelani kalnan ni lengin kan manga ni khat meeting kan ne atu ka polo hoila nithum hi kan hlo ringot mai ni reilo te dar kar khat lek meeting nei tur poi ju kalila achan chu kho en lai chawa kan airport ko man the ni tlata zana man thei ve te chu ni sela helaya Guwahati tele airport dang notice night landing facility somna te nan kom bai na nga te khan ni thum ngai lovin ni apo Delhi meeting te nen kan kal ve thei tong chu khung lai te nen chon compare chi ni lawa Gujarat kom lai khan gan din ngara kan oma na kan thoka Delhi meeting nei tu reng hian in zan ria ka hian ka kal ngai mang lovani zan lama engem program dang engmo ti du kan nei ani lo chuan zinga gan ron thlok chawa zana kan kir mai ni hun hi a he lo big mai ni chu mimal private businessman sum dong te tan lei hian atang kaya ni Kolkata kan sum dong ten Kolkata temo Guwahati temo napoi mo nein anzukal ni khwa hian aboi thaklat zana thok te nei ve ila chu ti khan zinga kalin zana te pon ron thok mai ngani lapoi na ma zanan kal nga tu ka ron chho mai dona khatiang khan kan ram economy tan pothil poimo mai ni khung te kho kan ti changchun ve wat angai heng te hi tuna kan mamo ngoi to thil te an ni a chu pakhat na chuan ni ta ni apani na chuan hun local zel tur thira kan mamo tur te chu kan airport terminal building te khu atenia kan Hnea state te airport terminal building te le infrastructure te en chuanin he khu sarkar ma sa khan engemon ti nil niala kan han ti ve chodon chu ni maya ma se hun local zel tur ni tinami sangtel sangtam tak zin chua ka lo lut tu te dol zo tur chuan khu atok lawani chu wangin kan Hnea state airport authority kaltlanga anti angdung zuya
airport infrastructure te po terminal building te po kan ti changtlun ve khu angai ani kha ka chu tun immediate requirement ni lo mai thei ma se tuna tanga kumso ma jon kan mamo don tin air cargo terminal te po kan mamo veng chu kan ram kan thil thar chua man hlu tak tak te reilo te thona thon chua nga yang chi khatiang atan te po khan air cargo hi kan mamo na lapung don ani thona chuan man tun ma chon mi hausa te chau man thei tura kan hisap lai khan tu na chuan ni to lo mi zong zong tan ani to chu tiang bok chuan bung ro phurvel nan hian thona hi chu man tur hen kan latin zon lo ma se na kina chuan kan la mang don a chiang reng chu wangin air cargo atan po a terminal changtlung deuh kan lamamo ve don ani chu kan future ke mani damlai kan hun chung ngei po kan mamo tur ani kan tu le fa te chu soilo chu wangin khung te po khu nakina chuan kan lamamo tur allowa kan thei lo tur ani chu tiang kan nei lowa mizoram mason na kan economy ti thuan op tur thil harsat na siam tu bottle neck lian pui ani don ani tin dang le chuan runway extension te po tuna thona kan runway khu fit sangriat ani a henglaya domestic flight kan man tlang lon te so tan chan atok em ani ama aero chu nakina chuan international airport ate po kan la duang chu foreigner zin na tura tan te po Kolkata emo Guwahati emo pan kher ngai lawa helaya immigration clearance te po ti ve the khat yang kan ti hun te po kan thir ve ang chu kan tu le fa te huna chon khang kham mamo na don demand na don mamo na tak tak don chung huna tan te chuan thona lian jok te po aron chum ve thei nan kan airport kho fit sing khata runway kho extend the ani heta mar thang lama khuanin extend the ani a khung ram te kho chumi turatana kanda angai enge mo thil dang infrastructure da nan air force ho huna te kan lo pe mai mang ti hi a lom ngoi ani chu wangin khang tiang te kan ti angai nakina chuan tin khu car parking te po khu abe tham em mani car parking atan te po airport chunga kan mo belalo tin car parking te hi chu dule public private partnership te poina ti thea a che vela ram nei tu te ne na trang howa e parking te po khu nakina chuan kan ti anga yang chu atok kher lo mai thei airport chunga airport parking shrim turatan te po kwan ram kan ma mobile zelani chu wangin tuna kan airport ram nei akhar zanga samsari borvel le ka khochu midang ne na han pek then thei hi a om lo shrim kan ram le mi puite na hun local tura nakin loka kan lamamo tur infrastructure din na turatana kan momo vek anni ram khulak bel angai hial don zo kani chuti lai chuan enge ni midang tu te mo ne na civil chu ke ma ni na kan momo ang thil ni lo civilian requirement ke ni mi pui mi bir te na van tlang ina kan momo atana kan man thailo thilatana divert to ram hi om lo shim chu kan ril ru omani tin chu ba ka chuan hei kan han chut ta a ni e chu tiang chu din huna ni si chuan mizoram sarkar ku ta oma sumtam tak sengin mo loss ani mani engen ni RTI channa khan information dikfel lo de wa oma airport atanga hlok na tam tak tel anga report kha oma kha adik lawani ti hei RTI zo na mani lo ka kan zo ta kan neya ta chuan a chiang em ani airport eng lawata na kan hlawa khu cheng noi Zatea tak mewani chu a chiang ngoi ten chu an soi tam taka chuan enge ni hei airport security atanga kan state police te tana expenditure te khu airport expenditure aten lo chiar lo nge ni ka hrelawa kung te po khu
หน่วยจะสมนิประคัดช่วงได้ยันยากัน state police เขามี airport security มั้ง passenger checking และ eval ที่ตู้เตอัตานะมันนักโคติน CRP company ขัด airport security อัตานะ duty ตีร์ตอปันนี่คุงโลจงก็ state สรการินะกันตุ่มเวกันนี่ central สรการินโลอันเปียมาเซ state สรการินะกันเปกเล็ดเวกันไง 100% นิน central สรการินนายขัดปอเองไงนี่อันตุ่มโลอันเปไลโลกับ state สรการินกันเปเล็ดเวกันนี่ central forces เต state ตะกันมานะ central สรการินasenso atum vechu lok sabha election chi yan 50% kan tuma central sarkar in 50% an tum veni lok sabha election laya CAPF mo BSF te akan state chunga security purpose atana kan mamo kan laklu reng hian ten tuna kan man make CRP engamozat kan nei hi company tle mazong MiZORAM chunga hian permanent em kan duty tiran so airport a company khat mundang danga company liam ani vela hi permanent in kan le ama se an hlo le engkim avai hianin state sarkarin central sarkara kan peve kan ni ti kha kan ria ta thain ka ria henga khan komi CRP company khat lai mai en kol naman cheng nuai zatel tam taka ko airport atana sensowa an chiar lo thina khum te po ko airport hlok ve anga in riat na omna chanani ti kha kan soi do ten chuti anga lo ni si chuan enge MiZORAM tan option enge kong omta te hi kan ril ro om se kan ril ruwa po awamin ka ringa pakhata chuan state ko sarkar ko ta om zui zel ko ani a amai ro chu state sarkar ko ta a om chuan tuna kan revek tuna ama kan han soi ang chi infrastructure development mason na tur changtlung tura cheng vai bel che zatel seng tur chuan sum kan nei lo kan ti thei om chu na chu central sarkarin scheme umbrella scheme anti ang saski anti ang chi te loan an ron pe ka tang te a ta mundanga manglava airport maso develop nana kan man chuan tiang han zoi in tlem kan ti ve bek the ani ten kumtin nuai zatel a en kol na tan khuan kan lok char bok ani chu option khatani chuan apani le na chuan airport authority of India a Hlan maya hi chuan agreement le in rem siam na fel tak in del kil na fel tak ne na airport authority of India Hlan hi ani a chu MiZORAM sarkar kan ron chwa ve ma dai kan rual u te chief secretary ani na nuaya po soi ho alo ni a draft agreement tur te po duan ni in khang kha na sataka chai alo ni to ane achan chu airport authority ku to om chu ki imphal te po mandi loka bulan trana noi cheng noi zasari chuang sengin airport imphal airport te kha beitham ve ta kan thin kha ma se tu na chuan khi ta ani to ne agartala airport po cheng noi zali somthum bor velin upgrade ani na kha sang ni som pariat chovela tan chawania khati lai khan ma sen zo ve to ne daya chuan khati lai khan Lengpui airport ko akhai Lengpui kate Guwahati airport terminal building ko mi upgradation ko cheng vai bel se sang khat jan ni in an thok mek boka chupo an zo le dai to ne chuan tu na hian kinga Arunachal Pradesh Nagalana Meghalaya te Sikima te po airport authority of India nuaya siam me kane cheng nuai vai bel che zatel sengen an khoi me kane chuan ni airport authority hi hian
ajan chu Mizoram kan Lengpui airport khu hlok na nilawa hlok char na tur thil kum emozat local tur a hi chuan hlok char tur ani wangin airport authority han an take over chak lo ni an la chak lo ni chuan an negotiation point bera chuan airport security khu state sarkarin enkol zui ro se state sarkar ku ta om zui sela chuanin kan take over angeti kha ani train ani chu sang ni sompare ta karon chho ve khan chuti lai chief minister pulal than hola kha e ka soi puya chuan delhi ka kalni khu hian airport authority of india chairman khu e kan thian nai tak ania wangin katlo in katiti pui thina chumi abo zuina ang deuh chuan voi tam tak meeting kan neya chumi alas englawa state sarkara engani phartura kan ti achu airport security akho anni khan kumnga anile kumnga tal state sarkarin enkol zui sentia kein sum kan nei loven kumthum kan enzuianga abak chu in take over don ne ti in kan in tha ani chu khati lai chief minister kha ka soi puya e an apom viawani amai ro chu ma kan lak tak ma khan election court of conduct kha e khan mi ron nang ta a sarkara in tha ka sarkar thara khan asoi chun zom thei tami alawani sarkar thara kan ho tu te isu poimo sarkar kalta at thukal mek soipui kan ei masak berte singami ni ama sela atok mak soipui thei ni lo chu wanga khutianga state sarkar ko ta omzuya tuna airport terminal building han soisak vela ko chumi na arina chuni tane chuan apakhat le chuan air force indian air force ne na in rem siam na agreement fel tak ne na siama chuan air force indian air force ko ta hlanemo anilo point indian air force le state sarkar ina joint management mo in trauma enkol turati kha a option pathum na ni tane mase khami option akha keini na kan hudan chuan nichina ahma kan soi zong te mizoram le mipui te na airport kan mamo na kan hun local tur kan mamo na thang zel tur en hian he hi chu ti chi mia kan ngai lawani achan chu air force indian air force hian infrastructure improvement de chu engemo chen chun ron ti theyang achan chu anma ni operation atan pon mamo don awangin amai ro chu civil requirement commercial requirement kan mamo atana englawa hi chuan an priority sang don mi lo ten Lengpui airport rama kwan indian air force tan ram thnem tak anma ni chawina an enkol tur anma ni chawina access an nei tur hi kan pe ka ngai don ti hi achiang sa chumi tel lo chuan indian air force ne ruam man na siam thei lo ten thona airport a operate chungchanga po indian air force in asum an ron tum don ani chuan thu nei na an demand don thu nei na thui tak an nei don ti achiang rek chu chuan commercial flight operate chungchanga ro kholna mi siam zeu zewang te hi achiang rek ten chung ai ma apoi mo zo ka chu mizoram le mizo mi pui te na kan mo chu airport infrastructure tra ti len thei kan mo anga la ti len zel thei tur ani lain indian air force enge mozat control kan pek chuan kong dal tu lian lu tu kan ni dona chuwain ram le mi pui te poi khoina ani don ni in kan hua chuwangin tuna akhar zanga somsari emo or ram om kho kan
commercial airport mamo le Indian Air Force te mamo hi khu khwan apuruk zo lo prim chuwangin voina kan press conference kal tlanga kan han ngin du chu MiZORAM kan ram le mi puite ma khwa ngai le mi puita na tha public interest da sang bera Lengpui airport ti changtlung tura Indian Air Force ne na ruwa man na siam ho an tum hi ti puitling hau lo turin kan chief minister sa takle akai roi sarkar hi he press conference kal tlang hian kan ngen ani ti kha kan sei du ani enge mo zo